Irski novinar Jay Boz javno je optužio predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da je iznela neistine povodom incidenta sa ruskim borbenim avionima MiG-31, koji su prema tvrdnjama Estonije narušili vazdušni prostor te zemlje. A u Briselu su podnete dve inicijative za smenu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, dok je mađarski ministar spoljnih poslova Petar Szijjártó zatražio da se Antifa proglasi terorističkom organizacijom. Te teme komentarišemo sa našim sagovornikom iz Ljubljane, slovenačkim političarem, predsjednikom Slovenske nacionalne stranke, gospodinom Zmagom Jelinčićem. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Gospodine Zmago, irski novinar optužio je predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da, kako je naveo, laže o narušavanju estonskog vazdušnog prostora od strane ruskih aviona. Sad ono što je moje pitanje za vas je da li bi se moglo dogoditi da se radi o fabrikovanju incidenata zarad jačanja antiruske retorike u Evropskoj uniji? Baš to što ste sad rekli, to je bit ove stvari. Naime, ruski avioni trebali bi, kako je bilo rečeno, bili su 12 minuta u vazdušnom prostoru ove zemlje. Znači 2 puta bi je mogli preći tamo i vamo i ništa se nije desilo. Ruski avioni su bili u međunarodnim pozicijama, tako iznad međunarodnih voda, tako da nije bilo nikakvog kršenja vazdušnog prostora. Ali Brisel zahtjeva i laže i pokušava da gurne bilo koju zemlju u rat sa Rusijom. Najbolje je uzimati u obzir neke ove baltičke zemlje, male, napumpane, naduvene, obično sa vođama koje su se školovali u Americi još za vrijeme Bidena i onih bivših predsjednika, tako da to im nekako dobro ide za rukom. Hvala Bogu, i na zapadu ima nekih novinara i nekih ljudi koji ne veruju ovim lažima koji se produciraju u Briselu. Brisel pokušava, jer Amerika ide na stranu, Amerika sad ne daje više oružja Ukrajini, nego prodaje oružje Europi, a Europa treba oružje da plati, pa ga onda šalje u Ukrajinu. Znači, ova Europska unija sad pokušava na svaki način nekako da uvede Ameriku u neki konflikt sa Ruskom federacijom, ali ja mislim im to neće uspjeti, jer sta se Trump i Putin dogovorila, jako pametno su se dogovorili, tako da neće doći do te eskalacije. Isto i eskalacija prema Kini nije više to, jer Trump ima sad razgovore sa kineskim predsjednikom, a Tajvan je nekako gurnuo na stranu i rekao da neće više oružje da im daje tek tako. A ako evropske institucije zaista koriste dezinformacije kao politički alat u sukobima poput ukrajinskog, kakve posljedice to ima na kredibilitet Evropske unije prema građanima? Pa ovoj zmiji, da tako kažem, von der Leyenovi, niko više ne veruje. Veruju joj samo oni ekstremni ljevičari kojima govore, u Ameriki se njima kaže demokrate, a tu u Europi tu su sve lijeve stranke. A i ova partija od von der Leyenove, ova ljudska stranka, Europska ljudska stranka, ona je isto ima pukotine, jer jest što moraju da slušaju svoju predsjednicu, ali ipak ljudi razmišljaju malo drugčije. Nažalost, u Sloveniji još uvijek gutamo ove laži iz Evropske unije i moramo ih gutati, jer cenzura, u Sloveniji se govori da je cenzura mediji u Srbiji. Nije. Cenzura medija je u Sloveniji i ne sme ništa da se objavi ono što je istina, tek tu i tamo nešto procuri. Najviše procuri kad ja to objavim, pa onda je što svi čitaju, pa i vlasti čitaju, pa onda svake toliko imam problema sa njima. Ali Evropska unija gazi duboko u blato. Izuzetno duboko pokušava da se spašava, to je ono kad brod tone, pacovi se rešavaju na bilo koji način. I to se sad dešava sa Evropskom unijom, koja će izgubiti
sve što ima, ono što je još ostalo, nije više faktor u svjetskoj politici. Faktori su drugi, to je Amerika, Rusija, Kina, pa i Indija, pa čak i Severna Koreja, a Evropska unija je kao neki patuljak koji kaska za onim glavnima. A Evropskoj komisiji podneta su 2 predloga za glasanje o nepoverenju predsjednici komisije Ursuli von der Leyen. Da. Postoji li mogućnost da joj se zaista izglasa nepoverenje? Šta vi mislite? Pa to je ti potezi i sa leve, i ekstremno leve, i sa ekstremno desne, verovatno neće dovesti do uspjeha, jer ni levi i desni neće da se spoje pa zajedno da udare na von der Leyenovu. To će, verovatno neće doći do toga. A pored toga ima von der Leyenova unutar svojih ovih europskih poslanika ima dovoljno glasova, jer izuzetno mnogo troši novac i za korupciju, tako kažu ljudi iz Brisela, barem nekima daje određene novce i neke biznise i tako dalje i obećava im pozicije, tako da je teško reći da će uspjeti ova interpelacija. A bilo bi lijepo da to uspije, jer gospođa nije odabrana na nikakvim izborima, nego su je odredili, postavili i sad ona određuje šta će se dešavati u Europi, a niko od europskih državljana nije dao glas za nju da sedi na onom mjestu. A koliko je po vašem mišljenju upravo Ursula von der Leyen odgovorna za aktualne političke i ekonomske krize u Europskoj uniji, a koliko Brisel pa i von der Leyen samo sprovode odluke koje se negde drugde donose? Pa von der Leyenova upotrebljava, u stvari uzima u obzir ono što Sorosova kompanija dogovara. To su uglavnom ovi jaki židovski lobiji oko Soroša, oni dirigiraju. Pa onda je to sve spojeno sa bivšim demokratskim režimom u Americi, preko kojeg je von der Leyenova nekako ušutkala, kako kažu, 34 milijarde dolara u vezi onog COVID virusa. Znači ona dobija komande, ali mislim njoj nije teško ispunjavati te komande, jer ona razmišlja na isti način i još potpiruje ono što joj kažu gospodari. I dalje govorimo o Evropskoj komisiji, a komisija predlaže ukidanje trgovinskih povlastica za Izrael i sankcije za dvojicu izraelskih ministara. Kako vi vidite taj predlog? Pa ja mislim da je to glupost, jer Europa ne zna i ne razume šta se dešava u Palestini. Ne razumeju zašto Izrael udara na Gazu, ne razumeju ni to da ni jedna od arapskih zemalja neće da primi ni jednog Palestinca. Ne razumeju to da je Egipt napravio izuzetno visok zid sa bodljikovom žicom na vrhu, tako da ne može ni jedan Palestinac da pređe njihovu granicu i nešto razmišljaju povodom nekih kvazi demokratskih ljudskih prava. Razumevanje one pozicije je jako teško i ja mislim da u tom primjeru najbolje bi bilo da, pogotovo što se Slovenije tiče, da se povuknemo, da čekamo šta će biti, jer Slovenija je suviše mala, a i kad gledamo Evropska unija isto je suviše mala kad je usporimo sa velikim silama sveta. Znači, pričekajmo, budimo pametni i ne guramo prst u oko ni Izraelu, ni Americi, ni Rusima. A da li će Evropska unija imati posljedice ako usvoji odluku o sankcijama Izraelu, imajući u vidu bezrezervnu podršku koju Amerika Izraelu daje i to zahteva i od svojih partnera? Morate znati da Amerika neće zaboraviti šta radi Evropska unija sa prijateljem Amerike, sa Izraelom. Amerikanci to neće nikada zaboraviti i to će Evropska unija platiti.
Van der Leyenova još uvijek misli i Europska unija i ta komisija još uvijek misli da su to neki faktori koji mogu da utiču na bilo šta. Ne mogu uticati ama na baš ništa. Ne mogu uticati ni na problematiku koja je sad unutar Europske unije. U Parizu su milijoni na ulicama jer protestiraju. U Engleskoj su bili milijoni na ulicama protiv migranata. Vidjelo se kako je Trump radio i kako je uzimao u obzir ovog takozvanog engleskog kralja kao budi ti samo tu pored mene, ja sam šef. Trump nije dozvolio ni da dođe gradonačelnik Londona sa njim da sedi jer je musliman. Znači, Trump vodi politiku u prvom redu prema Engleskoj, prema bivšoj Velikoj Britaniji, a pored toga i preko toga i prema Europskoj uniji. Jer zna se da je Trump Van der Leyenovu izbacio iz ovalne one sobe, nije je dozvolio da uđe i da razgovara kad su bili ovi predsjednici država Europske unije, jer je rekao vi niste odabrani, niste nikakva predsjednica bilo koje države, nego ste samo neki birokratski dostavak. A kako gledate na inicijativu mađarskog ministra spoljnih poslova Sijarta da Evropska unija organizaciju Antifa proglasi terorističkom? To je izuzetno pametna stvar. Amerika je Antifu već proglasila terorističkom organizacijom. Isto je napravila i Nizozemska, Niderland. Oni su isto proglasili Antifu za terorističku organizaciju. Ja mislim da će Orban to uspjeti i to bi bilo dobro. A sljedeći korak bi trebao da se i Slovenija opameti, pa i Srbija da se opameti, pa tu organizaciju proglasi kao terorističkom. Jer Srbija ima izuzetno velike probleme sa teroristima, da tako kažem. Neki od terorista su se presvukli u ove blokadere i tako dalje i tako dalje. I ako ne počistite te stvari, imat ćete velike probleme. Izbori će verovatno biti pre ili kasnije u Srbiji, pa neka se stavi neki čovjek na drugoj strani koji ima neki integritet, pa neka ljudi biraju, a ne da se pravi obojena revolucija u Srbiji sa namjerom da se ruši Srbija i srpski narod. Gospodine Zmago, mogu li da vas zamolim da ostanete sa nama na vezi? Idemo na kratku pauzu od nekoliko minuta, pa još malo da razgovaramo. Važi. Sledi pauza za reklamni blok, pa nastavljamo razgovor sa gostom. Trik. Otvoren za sve. Od četvrtka 18. septembra 7 dana top ponude samo u Lidlu. Belarom mlevena kafa 100 grama 144,99 uz Lidl Plus ponudu. Frešona cvekla 720 ml 109,99. Finish Quantum kapsule za mašinsko pranje posuđa 120 komada 1999,99. Lidl, isplati se! Kako je Nevena promijenila banku, a da nije otišla u banku? Tako što je njena buduća banka završila sve umjesto nje. Paketi računa koje želite da otvorite. AIK Bank. Zašto će ovo biti leto za pamćenje? Zato što smo opet svi zajedno. Osvežit ćemo stara mesta koja volimo i igrati po samo našim pravilima. Knjaz aromatični. Osveženje koje se pamti. Ručkamo i učimo. Uz Pionir keks, slova i brojeve. Pun B vitamina, bez veštačkih boja, sa ukusom maslaca. Zabavno i hranljivo. Pionir. Odlična ponuda svežih proizvoda čeka vas na Maxi pijaci i Maxi mesari. Izdvajamo paradajz kilogram 129,99. Domaći pilići batak i karabata kilogram 289,99. Tako dobro, tako Maxi. Mirinda Tropical. Mirinda. Usudi se da probaš novi miks manga i mandarine. Osjeti tropski talas osveženja. Za svaki sto, svaku porodicu, svaki tanjir donosimo ti najbolje od tradicije, jer po zimnici se Maxi poznaje.
Ajvar Maxi 415,99. Kornišoni Maxi 205,99. Cvekla Maxi 118,99. Tako dobro, tako Maxi. Belgrade Waterfront Lena. Ono kada je pogled na reku praznik za oči. Buđenje u prvom redu, sreće u kojoj sve funkcioniše jer ste tu gde pripadate. Vrhunski ugođaj i savremeni luksuz, gde vremena za lepotu uvek ima i gde uživanju nema kraja. Belgrade Waterfront Lena, vaše mesto pod suncem. Izaberite svoj dom. belgradewaterfront.com. Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na svim artiklima za spavanje. Dušek je sada samo 28.000 dinara, uštedite 60%. A jastuk je sada samo 2.200 dinara, uštedite 60%. Nudimo 30 dana garantovanu cenu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Kako su vam, bre, klijenti tako opušteni? Pa naravno, kad i kroz sve vodimo korak po korak, mi te štedimo. Uz stručnu podršku do isplate keš kredita, ProCredit banka ima smisla. Prati plavi znak uštede u Maxiju i pronađi proizvode naših robnih marki koje čuvaju tvoj budžet. Biraj kvalitet po niskoj ceni svaki dan. Tako dobro, tako Maxi. Persil. Kada dobra dela ostave tvrdokorne fleke, osloni se na Persil diskove. Moćno uklanjanje fleka i higijenska svežina za mašinu. Persil obećava dubinsku čistoću. Persil diskovi. Držati van domašaja dece. Dubinski čisto. To je Persil. Samo uključi A1 kućni net i pretvori stan u kanc. Sobu u učionicu. Fotelju u prodavnicu. Surfuj neograničeno jer imaš neograničeni internet uz A1 kućni net za samo 1.499 dinara mesečno, a cena ostaje ista sve dok traje ugovorna obaveza. A1. Trik. Otvoren za sve. Nastavljamo razgovor sa našim sagovornikom iz Ljubljane, političarem i predsjednikom Slovenske nacionalne stranke, gospodinom Zmagom Jelinčićem. I moje naredno pitanje vezano upravo za temu o kojoj smo govorili pre reklamnog bloka, može li radikalna levica u Evropskoj uniji da proizvede neke posledice po bezbednost Unije ako Antifa bude proglašena terorističkom, ako ne u Evropi, onda u Americi? Pa Antifa u stvari to je teroristička organizacija i može se desiti da bi došlo do nekih eskalacija, nekih, šta ja znam, buntova ili tako nešto. Makar to će nekako ići uz ono što rade migranti. Sad su opet u Francuskoj zapalili jednu crkvu iz 13. stoljeća, pa kao nikome ništa. Znači, ova Antifa ima podršku na levoj političkoj polutki i to nije dobro. U Sloveniji isto smo imali probleme kad su bile mi smo imali neku sitniju varijantu obojene revolucije kad je vlast od Janše bila smenjena. I tada su bili članovi Antife u Ljubljani i vidi ih se svugud naokolo. I može se desiti da će se ova organizacija povući nekako u tišinu, pa će raditi neke diverzantske akcije. I to je sve moguće, jer radikalizam u Europskoj uniji se širi. Ljudi imaju vrh glave svega ovoga što imamo, imigrante i ne znam šta još, i sve ide na dole, cene rastu, porezi se višaju i tako dalje. I to je baš ono pravilno za
kao neko, još samo da padne neko seme pa da usklije neki terorizam šireg obima. To je moguće. A kako bi mogla da uzvrati radikalna levica imajući u vidu terorističke akcije kojima se bavila i u prošlosti? Pa, može se desiti, vidite šta je bilo u Americi. Ovaj radikalizirani momak koji je bio pod utjecajem ove LGBT varijante, koji je imao čak nekog polnog partnera, nekog bivšeg muškarca koji se prekvrstio ili preokrenuo za ženu i tako dalje. I on je bio radikaliziran i uzeo je pušku i ubio jednog čovjeka koji je razmišljao na drugi način kao on. To se može desiti i u Europi, jer Europa ima, pored svega, ima oružja sada i iz Ukrajine. Neke ove kriminalne udruge imaju oružje svih vrsta, koje je Ukrajina, ne znam, da li prodavala ili poklanjala ili bilo kako, ali oružje postoji. I neki radikalni ljevičari bi mogli doći do oružja pa ga i upotrebiti. Ja nisam 100% da do toga neće doći, ja ne želim da bi to došlo do toga, ali može se desiti i to. Voljela bih još jedne teme da se dotaknemo u ovom poslednjem delu emisije. Želela bih da nam prokomentarišete posetu Donalda Trumpa Velikoj Britaniji. I da li će Britanija imati neke koristi od te posete i sporazuma koje su potpisali Trump i Starmer? U prvoj vrsti imat će pozitivne rezultate, imati će Amerika. Jer Trump je vodio ovog takozvanog kralja na uzici oko sebe. On je bio u prvom redu, onaj kralj je išao iza njega, makar to po protokolu ne može da bude, ali Trump je pokazao da Engleska je samo još Engleska, nije više Velika Britanija, pa i Engleska će polako nestati, pa će postati neki Anglostan ili tako nešto. Zanimljiva je bila karikatura u New York Timesu, gdje se vidi da je ovaj takozvani kralj leži u krevetu i sav namrgođen, a od pozadi se vidi Trump kad ulazi u kola, a ima ovako na reveru, ima veliki Z. Znači, zna se, Trump radi sa Rusijom koja je velika, pametna, ima pametnog vođu, a radit će sa Engleskom samo ako će ga Engleska slušati. A Engleska će ga teško slušati jer ima problema unutar strašnih. Migranti rade po svome, islamisti preuzimaju podršku na svim mjestima, čak za šeficu ovog jurisdikcije u Engleskoj sad je bila određena neka muslimanka koja nije polagala zakletvu na Bibliji, nego je polagala zakletvu na Kuranu. Kako je to moguće u Engleskoj? Ja to jednostavno ne mogu da razumem. A ne može to da razume ni Trump, zato Englesko uzima kao nekog malog, nestašnog dečaka koji treba mnogo što da nauči i da sluša ne velikog brata, nego tatu. A Donald Trump je izjavio i da se ne slaže sa britanskim premijerom Keerom Starmerom oko mogućnosti formiranja palestinske države. Da li mislite da će Britanija promeniti svoj stav pod uticajem Trumpa, kada već govorimo o tom slušanju Donalda Trumpa? Pa sad u neko vreme će Starmer još gurati ono njegovo da je Palestina država i tako dalje. Makar Palestina ne može biti država jer to i po međunarodnom pravu ne ide. To ne ide tek tako da se neko odluči pa da je država. To je Europa i svijet je to napravio sa Kosovom. Kao da je sad to neka država. U stvari ni Kosovo nije država, nego je neki konglomerat nečih želja s leve, s desne, s gore, s dole, a ništa ozbiljno. Palestina teško da će biti nekad država. Ja mislim više da će Netanjahu će Gazu da sravna sa zemljom, jer je rekao sve dok je Hamas
u Gazi, on će udarati po Gazi. A Hamas je u Gazi. A Hamas nije samo u Gazi, Hamas je i u okolnim zemljama, tako da neće biti jednostavno. Verovatno će se sukob između Izraela i Palestinaca proširiti i na druge zemlje, a to ćemo vidjeti. Vidjet ćemo šta će biti. Ne bi bilo lepo da u Europu opet dođu neki migranti iz Palestine, makar verovatno u našim prostorima mi ćemo se nekako izvući jer je Macron rekao da on može slobodno da primi 1 milion Palestinaca, pa neka ih uzme. I na samom kraju ostalo nam je vrlo malo vremena i voljela bih da vas pitam, predsjednik Trump je zatražio odobrenje Kongresa za prodaju oružja Izraelu u vrednosti $5 milijardi. Može li istovremeno biti mirovnih napora i snabdevanjem oružja jedne od strana u sukobu? Pa i jedna i druga strana se oružjem snabdevaju. Izrael sa američke strane, Palestinci sa drugih strana, ne samo sa jedne zemlje, nego sa nekoliko zemalja. Znači, ako neko prodaje oružje, onda će i onaj drugi prodavati oružje. Znači, ovaj rat će potrajati još neko određeno vrijeme, pa onda kad bude sve kad bu išlo na konac, onda će se vjerovatno početi dogovarati. A dogovarat će se velike zemlje, velike države, nikako ova organizacija Ujedinjenih nacija koja je šuplje bure. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Molim. Bio je to naš sagovornik iz Ljubljane, slovenački političar, predsjednik Slovenske nacionalne strane Zmago Jelinčić, i time smo došli do kraja današnje emisije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.